Dejan Ognjanović iz Niša jedini je doktor nauka u Srbiji koji je doktorirao na temu horora. Do sada ovaj žanr, koji se najviše vezuje za fantastiku, stravu i užas, u akademskim krugovima nije dublje proučavan, pa su neki kritičari Ognjanovićeve pionirske korake okarakterisali kao istorijski pomak u književnosti i nauci uopšte. Ipak, kako se život često prepliće sa užasom, ovaj mladi doktor nauka nema posla, već je na evidenciji službe za zapošljavanje. Odbranu doktorata istorijska poetika horor žanra u anglo-američkoj književnosti autora Dejana Ognjanovića kritičari su okarakterisali kao veliki dan za akademsko proučavanje horora kao žanra u Srbiji. Dejan se već 20 godina bavi proučavanjem horora u književnosti i na filmu, a doktorat je kruna njegovog dosadašnjeg rada. Taj žanr nikad nije kod nas imao neku tradiciju ni kod pisaca, pa ni kod kritičara, pa ni kod publike. To je jedan začarani krug. Isto to važi i za prevedenu literaturu, dakle tih dela, neka od ključnih dela tog žanra sam ja zapravo u radu na Vodeće odlomke prvi put preveo. Naravno da svi dobri romani i sva dobra dela horora uključuju i ostale emocije, ali je strah nekako dominantan i on je onaj zbog koga publika njega traži i ono što od njega očekuje. Ljudi su ponekad sasvim dovoljni monstrumi i sasvim dovoljni izazivači strave i užasa, tako da ne moraju uvek da nekakvi vampiri, vukodlaci i sablasti budu izazivači te strave. Ipak, i pored značajne akademske karijere, Dejan Ognjanović je još jedan primer nebrige države za naučne radnike. On je nezaposleni doktor nauka. Ja sam tu radio 10 godina, ali su se onda sam prestao da radim i na neki način su mi vrata zatvorena, barem trenutno na niškoj anglistici, zahvaljujući nekim hororima jedne sasvim druge vrste kojima ne bih da kvarim ovu lepu priču. Trenutno sam na birovu, ali nadam se da to neće potrajati još dugo. Uostalom, ako je Niš na neki način i zatvoren ili ako me ne želi ili ako me gura odavde, Srbija ima još univerziteta, pa ćemo vidjeti. Ognjanović nastavlja sa naučnim radom u oblasti horora. Planovi su mu ambiciozni, kaže da je nakon anglo-američke moguće da se posveti i nemačkoj, francuskoj pa i srpskoj književnosti iz ugla horora. Dok ne osvoji neki od evropskih univerzitetskih centara, energiju crpi u rodnoj Niškoj banji, koja mu pruža inspiraciju za naredna dela iz oblasti književnosti i filma. U Srbiji preko 200